Lolu hlelo lwetinkhulungwane letingemakhulu ke lamabili nemashumi lasihlanu 250,000 luhlelo ke lokuthi kufakwe wona ke emanti lahlobile etindzaweni lapho kude khona ke emanti kani ke futhi labo ke labakhubatekile kuthiwa ke batawusitakala kakhulu kulolu hlelo lolutawukwentiwa ngaphansi kwenkhundla yasemayiwane. Had a lot of challenges this year that have been provided by COVID-19. We've spent many months not being able to operate, which means not being able to get revenue for our business. But despite those circumstances within which we've been operating, we feel and are passionate about ensuring that we do make a difference in the communities within which we operate, which is the reason why today we're proud to say that we've been able to put together 250,000 emalangeni to invest in this project. Ngekusho kwemnumzane Encamiswa kaMhlanga lochamuka kuyo ke inkampani yaka Water Aid uthumise ke inkampani yase Eswatini Beverages kuthi ke isekele lomsebenzi wemanti. 650 of them today are going to have clean access to clean water and water of good quality. Asimshayele intandla lokho. This is an incremental benefit because you can think it's a once-off investment, but I tell you that children of these parents of today will be drinking in the same source. Lilunga lePhalamende lenkhundla yasemayiwane umhlonishwa Gcina Dlamini yena ke ubongeleke lesive sasemayiwane njengoba ke lolu hlelo lutawusita abantu ke labanyenti kakhulu. Siyabonga kakhulu mangabala imisebenzi leyo Water Aid lekisi. Ngabali zeshona sithi lemisebenzi lena ke ingagcini iqhubeke njalo nje sekumayiwane isifikele lemisebenzi. Etindzabeni yeMaswati Channel kubika noHlahlathwala nginacela impilo Dlamini kumathapha.